Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo pitu sa višnjama. Pripremimo sve što nam je potrebno. U činiju razbijemo 3 jajeta. Dodamo 200 g šećera, 20 g vanilinog šećera pa umutimo. Sada dodamo 200 ml jogurta, 150 ml ulja, 10 g praška za pecivo. Sve lepo sjedinimo i sklonimo na stranu. U 600 g višanja stavimo 5 kašika griza. Promešamo. Sada uzmemo jednu koru. Premažemo filom. Stavimo drugu koru i premažemo. I treću koru premažemo filom. Naređamo višnje sa jedne strane. Preklopimo krajeve sa jedne i sa druge strane pa uvijemo rolat. Ređamo u pleh na papir za pečenje. Na isti način uvijemo ostatak kora. Premažemo ih ostatkom fila i pečemo u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta. Ostavimo da se ohladi i isečemo. Pitu pospemo šećerom u prahu. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!